İdris Айтбаев, Bayan Ахматов. Kol çavalar. Altınım minime bayanım Gece dağın sen menen Kuvandımdan tayadım Bugün dağın cüp buldun Taqdir ekeni qaragı Qarachımından sezimde Aru tazan sezimde Canımda çoğun жүрөсің Махаббатың сезілбей Алтыным менің өзіңе Ырдайым сөзіме жегізбей Ансыз деліңең оқшосың Біренеден түрілгін Bir туғандай егіздей Егіз болып жүрөлі Телегейіңе қырғызға Тегіз болып жүрөлі Сендей болғын еңінімді Нұрубасын жүріне Ey bale. Тоғылық молдың атабыз Бүгін тойын даңырдап жатабыз Түркіні бұн ұшынтып елдің көнін açабыз Менда болсы мұғалім мектепте жүріп іштеген Келечегін Қырғызстан бүгінден баштап тиктеген Ай, бүгін заман деген өскөргөнүң көз көрдің Осол жақтанан бұнчаң айтып өтім сөздерді Уруксатты берсеңер, алақан чапқан дем болса Açıla албай қаласың, финалға келсең уақыт 20 мүнөтүңдөн кем болса 20 сом ақчада тоғылық молды сүретін тоғылық молдың атабыз жетімге жақын жан елең өлсең дағы пұл менен жардыға жақын жүресің Ey bale. Geçen una menen geldelem Жол қатарың екі чет қиналғандар көп екен Таштуу жолдо шағылдан ақырын бастың унабыз Ошол кезде қиналған коробкачан оруқчанды барыбыз көріп тұрабыз Ошолорду көргөндүң ет жүрөгүм сөкпөйбү Мен жүргөн жерден эмине чиновниктер өтпөйбү Айланайын чоңдорум ооругандар көп экен Ошолордун ойлогун майрамга чачкан акчаңды ооруганын бирөөсүн сактап калсак болбойбу Жан дүйнөсүн ушентип жарык кылып бирөөнү жактап калсак болбойбу Ey bale. Айтышалы біргелеп финалға чықтық бұл белек жаратқан Аллаң ұйғарған айтышқан өзі бір белек айтып жатасың айтпаймын арзан дүйнө деп атайын келдің ош жақтан айтыша бербейбіз күнде кеп Büröler üçün ır belek, büröler üçün pul belek, büröler üçün sый belek. Ahmatтай болған inimde gıylatpaylı bir gelep. Andықтан жұртым ағайын, жақшылық кимге деп. Деми таза қырғызым, держава болчу күн келет. Ишеніп қой қырғызым, империялар өзіңе ой шіркін иле тұрчу күн келет. Ey bale.
Кыймылдап жатат башыңыз. Eydi. Обонума алданып кыймылдап жатат кашыңыз. Eydi. Тоголок молдоң атамдай мугалим экен атыңыз. Бирок тоголок молдо башкада окшоштук жактан качыңыз. Окшошпойт сиздин затыңыз. Тоголок молдо ким эле? Ак талаанын койнунда агарып өскөн гүл эле. Ак маңдайы сүреле жумгалга барып жайгашкан. Ырынан мынау атамдын бардык журтум аймашкан. Токмок шаарга келгенде толгон элим көргөндө ар бир айткан ырлары агын суу болгон жерлерге. Андан кийин карасаң басмачынын айынан азапты тарткан абыдан тарыхтан угуп жатамын. Көргөн жокмун да жанынан асисти болсо карасам андай азапты тартпаган, андай кайгы мунга батпаган. Мирзиёевтен алып Маливо жөө жалаңдап баспаган. Анжиянда үйү бар, ар күн сайын шаттаган. Ар күн сайын тамада ошкалаада каттаган. Замана деген ошондой болбосун элдин катасы. Түгөнбөсүн эч качан Идирис Байке запасы. Сен көрүп жаткан жакшылык бары байым беттим батасы. Ey vale. Barakıldı. Barakıldı. Жашы улуу жаңгурдаш жамагын кантип салдырбас. Айткан ар бир саптарың ар кимдин эстен талдырбас. Ошко барган мезгилде кучактайсың байеке. Буйрутма кылып палоодон ызааттайсың байеке. Алдагы жан дүйнө сенин пейлиң, узун болсун өмүрүң. Ата кемди сыйласаң эч бөксөрбөйт деп билем көңүлүң. Ошондуктан агайын акыны жатса койнунда актала кантип кулпурбайт. Баа жеткиз атам байым бет, балдары кантип булкунбайт. Бизде да жашап кеткен деп жумгалдын эли жылтылдайт. Казармандагы кылтылдайт, токмоктун шаары жылтылдайт. Акча күйөт жыртылат, атамдын сөзү жыртылбайт. Ыр сүйгөн кыргыз калай кырыскысы кыркылбайт. 20 сом жыртылган менен жылдыздуу жүзүн атамдын элимдин жүрөгүнөн унтулбайт. Ey vale. Barakıldı. Barakıldı. Anda İdris. Dem beri oturumuzlar. Sen aytkандай кылайын, анда сөзүмең улайын. Айтканыңдың ушундай кабыл кылсын Кудайым. Мен да саган ушундай ак тилегим сунайын. Жаман күндү көрбөгүн айтыш менен ушундай. Эл алдында төрлөгүн, эл ичинден ушундай. Элдин уулу боло көр, адашпастан ар качан дайым тууру боло көр. Элдин алып батасын бийиктикке коно көр. Бөксөрбөстөн баяным, ак батаган ушинтип бөксөрбөстөн толу көр. Кыйын күндү көрбөдүң, неге көңүлдө бөлбөдүң? Кыйналганым кезимде, эң эскертиң бала кезимде. Карап олтурсам, кыйнагым келбейт сендеги аруу таза сезимде. Ансе дагы бир бүтүн, бут кийимди бир кесте. Кийбегеним билбейсиң, балалык кестең эк чиркин. Күлбөгөнүм билбейсиң, кайгырып азап жете албай, Кыргызстанга кете албай. Качан барам апа деп сүйлөгөнүм билбейсиң. Атаңдын көрө дүнүйө, кадыр баркым ушундай. Билгенимди билбейсиң, атаңдын көрө дүнүйө. Биринчи курс келгенде таштандыдан таап алган, бир жыл бою пальтону кийгенимди билбейсиң. Окуп жаткан кезимде ач калганым билбейсиң. Ошондо да ушинтип балдарга берип сабагым башкарганым билбейсиң. Чындык айтсам ушундай жанымда жакын жүрбөйсүң. Анан кийин жок жерден кыйынчылык билбейт деп кайдагы кептиңе сүйлөйсүң. Ey vale. Barakıldı. Barakıldı.
Hazırdağın uşunday canға жақын келемін. Hazır алған ақчаны насип қылсаң иншалла Орғандар көп екен, ошолорға беремін. Bir ай бойы тынбадым, орғанға қосылып, өзім қошоң ыйладым. Жетім менен жесірде баштарынан аянбай сылап келген баламын. Бұл жағынан алғанда тоғылықтай молдонын, атамдым мына жолдомын улап келген баламын. Мұғаліммен айрықша 9 тілде сүйлөгөн, ошол жағын бұйырса атакемден үйрөнөм. 5 тілдің еркін сүйлөдім, манилүү чыкты сүйлөмүм. Миң елдің барын ошентип алды көздөй сүйрөдүм. Эң кыйынчылык билбейт деп баяным сен үстүмдө не күлбөгүн. Ey Bali. Ала толы Кыргызстан өркүндөсүнең өссөкен. Сен менен маған окшогон акындарым буйырса дагы көпкөң өтсөкен. Алышпайсың бербесең, алыстайсың келбесең, мындан артык не керек? Карачы сонун керемет, элдин барың ушундай жыйналып келип мынаке алаканча дем берет. Айланайын атабыз, садыктай болгон атама ыраазы болуп жатабыз. Кубанып дайым жүзүңдө болбосун бир да капаңыз. Берешем болуп бир алган, жардам кылып кел алган. Мирлан агам жанымда, алтыным агам мирбегим. Элдин баары колдосун, периште болуп жаныңда туура жолго жолдосун. Берген мына пулуңа ыраазы болуп элибиз рахматын айса экен. Азыр берген акчаңыз Алла колдоп буйурса жаннатына не кайтса экен. Кезектешип айтышыңыздар. Садық ағам сұранам, атқарсаңыз қуанам. Айтқан кепке сұранам, көңіл бұрып тұрсаңыз, бір жылда бір жолың емес. Мынавындай айтышты, жоқ дегенде 4 мезгіл, 4 теле жолы қылсаңыз. Унасындай айтышты, ечен шығады, ечен деген айтышта. Елдің барың ұшындай, айтқанымдың ұғавы. Азыр деген заманда, заманның бұзылып жатқан заманда. Біріңді бірің бұл күні, ұқпай қалған заманна. Телефондың içinden çıkpay қалған заманна. Атаңдың көрі дүние, артистерің бұзылып, гифт тартқаның оғылып, сойқыдай болып киініп, адептерің аябай төмен жақтан билініп, ошолордың ойлосом ет жүрегім тілініп. Атаң көрі келелі, мына шындай нынаке, тикток деген балекет, телевайдай тентекте көбөйтүрүп жатпайбы. Ушулардың ойлосом ушунун өзүн аққайғы. Андан көрі келелі, ошолордың ордына 4 мезгилде 4 жолың айтышты элеңе береле. Ey barakelde. Gezek veriniz. Anda bayan. Өткөн zaman bilesin, emneni gana giygizbet. Bir tuğandı bir tuğan, birinde etip süygüzbet. Soyuz taragan mezgilder. Аттың кимди жүргүзбөйт, кайгыңдың айтып жатасың. Кайраты бар азамат кайгысын элге билгизбейт. Ey Bali. Şükür desең болбойбу. Бүгүн кубаналы тойлойло. Тоголок молдо тойында жаман жуман сөз айтып адашкандан болбойлу. Бүгүнкүң элди карачы, айтышты сүйүп жатышат, көп кумарга батышат. Жамандың айтсаң жаманда, жакшыдан кеп коп козгосоң, жан дүйнөлөр ушундай агарып таңдай атышат. Акындарды мактасаң, асыл сөздөрүн чачышат. Анан карап олтурсам, тикток дейбиң эмне дейт, комустун кылын термелет. Андай кебіңде арзан теңге дейт. Арғымақтың нағызы артқан қашек жемжебет. Ошондуктан идирис мынау келген элдерге баалуулукту барктагын, асыл сөптү сазды саптагын. Атайын келден келдерге
Gırarnaylı kuanıp Gırız kıvıstoy ualıp Gertlerin bolsun geremet Gerbençidey çuvalıp Men sizge jaman aytpayımın Jakşılığındı gana dаңktayımın Jaman aytsam toltura Artkım gelbeyt alarda Göңүлүмдүн içine Ömürümdün içine Jakşı söz aytıp alayın Jamı jurt mına o kişige Oşonduktan aytarım Ek çirkiney adambız Eki sözkö sarаңбыз Seni jakşı göröm dep Aytuunu negen ayayбыз Geçirip koyçu degenge Geçiribis dagı çabalбыз Ушул eki sözdүн ayta alбай Uakытты kamayбыз Sen da men da zamandaş Sezimderdi sabайбыз Eki sözdүн ayta alбай Erteң zamandaş Ermen çöptü karayбыз Көңүлдө sözdүн ayta alбай Көп жылдар ötüp ketken soң Көрүстөнүң карайбыз Көңүлдөрдүн жыртыгын Geç bolup kalan gelekte Agayın gel gileçi jamayбыз Ey vali. Baştalat var maydadan bürök baykabayt anı maydadam. TikTok'tu mayda devegin uçurdan dosum paydalan. Oşondoy mayda nerseler oydu tonu kılıda. Baleketti kılgandar jürögümdü tilüdü. Men sunu şaytan biylike tövöldörüm uksaken. Azırkın aytkan akındın gebin bulaka tutsaken. Чиновниктер başçılar barınar kulak salgıla. Mugalimdi barktasa kandan önü göbüz aldı da. Daloşundoy ardakta bardı birdey bassaken. Bir süylem aytam süylemdi bari göngülgö tutup jaksaken. Mugalimdi sıylamaz өлkөнүн эртеңи болбойт эч качан. Ушул süylemdi bütçerge чиновниктер асsaken. Eң алтыным досым баяным. Жақшы сөзгө сараңбыз, жақшы сөздің айта албайт. Ова көп адамды көрөбүз, сулуу болуп кийинип, бирок жакшылыгы байкалбайт. Сени көбүз ар качан түбөлүктүү мынаке достордон гана бололу. Тагдырыбыз айтыштан кошкондон гана бололу. Адашпаган туптуура динде болуп жүрөлү. Айкөл болуп чалкыган дилде болуп жүрөлү. Бөлүнбөстөн ушундай жаннаттадан иншалла бирге болуп жүрөлү. Eyvallah. Gezek veriniz. Кезегиңдин ала кой, калган сөзүң таба кой. Айтканыма келе кой, аягына мен бүтөм, анан кезекти кайрып бере кой. Байкемен талашпаймын кезекте. Уактын уурдап бирөөнүн өрттөгүм келбейт өзөктө. Мынауың Идрис байкеме багыт болсом болобу. Акыл жаштан деп айтат, калыс болсом болобу. Байкемдин айткан сөзүнө калыстар кишине көңүл бөлүп коелу. Иншалла деп айттыңыз, ал араптын сөзү болобу. Аныңды туура эле деп коелу. Анткени тоолок молдоң атабыз араптын сөзүн которуп, дүйнөнүн болгон коногу. Ал айткан жазган китептер азыркынындай соболо. Андан кийин Байкебай орусча кошуп кеттиңиз. О ботон Байке неттиңиз. Көп тилде сүйлөп Байкебай көп эл ичинде ойнойсуң. Koluna karmap komustu kozdойсуң Байке толгойсуң. Мынау көп элим карап олтурса, көп тилде сүйлөп ойнойсуң. Бирок кыргыздын сонун сөзү бар, айтайын сөздүн дурусун. Байке кыргыз сенин улутуң, кыргыз сенин турушуң. Мынау кыргыз калкыма кымбаттуу көңүл бурушуң.
Göңүлдүн тилин түшүнбөй, бирок көп тил билгенин курусу Ey bale. Göңүл тилин түшүнбөйт деген жерим жок. Антип карабачы байкебай. Мен сизге дайым көңүл ток. Eydi. Көп сөзүң турат төгүлбөй. Жылмайганың жакшы экен, жылдыздуу сулуу келиндей. Eydi. Бирок эл алдында турган соң кантесиң байке керилбей. Кичинеле жылмайып койсоңуз эки көз калат көрүнбөй. Eydi. Байке көздө жатат көп нерсе, көздөн дагы артыкча сөздө жатат көп нерсе. Ушу жакшы ойлорду жамы журтумдой бөктөрүсө, балдар гитара кармабай, комуз кармасын баймабай. Манасчылар төрүндө манасын айтсын жайма-жай. Ал эми кыргыз калайык кымызын ичип жайлоодо, жашыл тулаңды жайлабай. Аман болсун кыргызым, өмүрү сүнсүн баймабай. Мен ошого тилектеш, мен ошогодой жүрөктөш. Антпесе бизде күн өтпөс, нарктуулукка баралы, барктуулукка баралы. Сиз айткандай байкебай, азыр батыштын каптап шамалы. Кымыз, тулпар, комуз бар, барктуу нерсең адагы. Ошолор үчүн албетте жаныбызды дой салалы, багыбызды дой салалы. Антпесе соолуп калбайбы мамлекетимдин дой аралы. Мынабы байкемди карап олтурсам, чиновник деген орусча. Аны не кошосуз комузга? Же маңдайыңызда көрүнүп жатабы марал тору золушка? Мынабы биздин кыргыздын кыздары кымча өлдүң эмеспи? Айтуулгандай кашы бар, ажарлуу сонун заты бар. Кыздары бар кыргыздын, кыргызымдын башы бар. Анткени кыргызымдын кебинде ук деп айтат уулун, кереге деп келинин. Ошондуктан байкебай айтпайлы сөздүн төгүнөн азыр финалга чыгып жатканда ар бир айтылган сөздөрү сабалап учsun асманга. Акындын сөзү токомдой, мына бул айтылып калчы дастанда. Ey bale. Кыскартып оюң түшүрдейс, көп uzatпай бүтүрдейс. Айбал. Ооба, бири-бириңерди күйүп калчуудай үйлөшпөй айтышкыла сүйлөшпөй. Эми Баян агамдын жана музокеден комуз үйрөнүп, Тыныбек атамдан манасын үйрөнгөн Тоголок молда атамдын манасчылык жагын Баян агам көрсөттү эле. Тоголок молда атамдан өрнөк алып келген балдары катары молда атамдын молдолугун көрсөтүп, молдонун тоюнда кыска нуска Кур'ан аят окуйунда анан бүтүрөйүн, уруксат бериңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح صدورنا بهدايات القرآن يا رب العالمين. Okulan Kur'an tilavatlardan düşkün saatlarına Toğuluq molda atağıstın bütün döy ruhuna, anın tuğan ruh üybülü sahablarına, bütün döy tökmölük önürdü Kırgız ruhaniyatına jardan bergen bütün döy akındardan ruhuna, estevez atağız, tuğanbay aşıralı atağız, içirögüz ezilip turgan, dağdile sağınganız sezilip turgan Elmirbek atağıstın ruhuna, amin деп тұрған жалпы дин исламға қызмет қылған алымдардың бүтіндей Абдырайым молда, Тояқ ақын, Нияз ақын, бүтіндей ақындардың, алымдардың бардығына, өзгөчө Чубак ұстазымыздың рухына, ушул жерде амин деп тұрған жалпыбыздың жақындарымыздың рухына бағыштадық, я Раббим. Өткөндөрдүң рахматың алғын, жатқан жерин жаннатың менен сүйүнчүлөгөн, я Раббим. Аллахым жалпысы менен жаннаттан жолугушун насип эткен, я Раббим. Айтышты уюштуруучуларга, Айтыш фондын түзүп келгендерге, көмөк көрсөткөндөргө, калыстарга, башкаргандарга, жарышкандарга, бардыгына колдоп келгендерге, жалпысына таштап келген кадамына чеги жок сооп жазган, я Раббим. Аллахым мейир берген чоң ата-энелерибизге эки дүйнө мейиримиңди берген. Аллахым жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албагын, я Раббим. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah. Çoğun rahmat. Arbaq razı olsun. İdris Aytbayev, Bayan Akmatov. Kol çabalar menen uzatыңыздар.